parlok kuing apa ban ai ku dei di sibun di parlok baro ko cepai pesan ya ni ka channel sana ndai mentang ada nang ni ada benta jongki apa kan responsibility ya ada jing kena bisa ya jing smart rai minta proses katang diwat ya kita wai kita sin haba idon kenu ke jingpang jing sitom ha ka bangi wat ya ki doktor kasih kiba seni setai kiba sumar hala jongki sinong hoi naki dunia sibun ke jingkoi Henry kalong pat ka bakam janjar kiat namar ba ni hapan be hagi unti ki becengai bangin lek ki jika ki cengai becengai kumta apa pat ban pentip ki parlo ki bom patip ya kan ke hospital kami kesan buat ini laban ini notis kami of Ayurveda an kumu patip silong kani kedon hikmat jong di hospital namar bunsin ngati lapanai ki parlo kurekim patip ya kan ke hospital apa banyak tu api kani kam da cengai than apa negeri hospital ditang kiat pengen ganti adalah koi hagani ke hospital sibun kijing bang lalu sumar cakap bat yo dunia sibun didawai balong didawai kembar kita kila pandi bang dan cinta ya kan itu kembar long niat pamakiru kidang kuat kidang wat ya kum kini kijing sumar ibadai kijing sumar henbai kada turun support jong kani ke hospital jong selaku ya lupa jong ka ayurvedik kita ngelape kita ngelape udah ngelape tapan sendur dan ikan tinggi video de mangai kalau ada kita kenu ka jing sitom kila banwan ha kani ru hospital ngada lebih hingala saki ya lebih nomor ba hadin bangalayo ya ka jingpang bang sorry hadin bangalayo ya ka jingpang ka ba ngaladu no ya ka jing samthia kumba ar panai lenter tikumta ngala siam jing sitom sibun henry da ka jing ya tu jong ki parlo wan sa kani ke hospital ngala yo apat ya ka jing ko ke pura harin bangala di dawai na kani ke hospital tang kumba sita yo ye tementang ngala yo kata bor samthia jona kalawan tiang kumbu julong menswa te kublai sibun parlo tingin nang yepe ya kani ke video ka do ko pura henry ka badon kam ko banga kwa ban kerpat sa subha ban like share ban subscribe nang ba kani video kan subscribe siapa ro kan si ya kam awai present nang ba ko se Islam, Udah jengpang barok kadang